Geliniz. Al deyiniz. Ama Osmanlı için bozdu. Marrakeş'te yok benim Vay. de karmayın. Baydınlar meni Baydınlar meni midin. Baydiken үйүнө барса киргизбей коюп, мидин менен экөө колтукташып мидин үйүнө келсе, мидин аял кетип калыптыр дейт. Болгон жуулган төшөгү арба эле оокат кечесин алып кетип калыптыр дейт. Анан баягы мидин үйүндө экөө алдына салып жатат, эчтеке жок, стенаны караса дүйнөлүк карта турупты дейт. Баягы колдон көрө карта жакшы эмес деп, картаны алдына салып жатып алат дейт анан. Экөө жакшы түн ичинде үйрүшкөн туруп Байдикен. Мидикке üşüp atmamıza berdik jat түндүк Мусакенде кызат болду. Таң атып калса, картанын ортосунда эшик экен дейт. Биякты эмне тешкенсе, аякка сарсана болуп, аякка эртөштүк түшүп кеткен дейт. Байдикен менен Мидикенин жолун улап келип аткан силерге таң. Аман болуңуздар. Экөөңөргө. Бирөөң Байдике болуп, бирөөң Мидике болуп. Мидин менен райкындагы көргөн Бишкекте ичип жүргөнүм кетип барат. Бирөө тепе арак алып алыпты. Мидикени ичебиз деп барат анан. Жазуучулар союзуна там бериптир дейт. Ошол жерге жалгыз эле тиги Касмал баян көчүп барыптыр. Ай. Кел Касмалдын үйүнө бар. Жеңем тынчыраак эмеспи, аягы тынчыраак. Экөөсүн ичкенибиз турушпайт, белки кухнясына отуруп алып ичип кетип калабыз. Касмал деле ичпейт. Жүр. Деп райкан айтат экен да митингечи десе. Ой, анын ажарды кашкырга талатканы менен экөөсү жаңгай отурат. Бек Султан менден талашканы менен сен сөзүн оңой көрүп атасың. Алданбаңыз. Мен де кагышытым. Менден талашкан баланын силер жок. Байдикен менен Мидикен жаңы дамгыр жабып өткөндөн кийин көчөгө келатты да. Көлчүк болуп калат десмин. Бир экинчи кетип барса, Байдыл айтат дейт Мидинге. Мен де кыз менен тааныш алам. Тааныш албайсың, тааныш алам, тааныш албайсың, тааныш алам. Экөө мелдеши кетет анан Байдикен бар. Баягы көлчүктүн жанынан кетип барса, көлчүктү бир тепсе, суу шалп этти, кызга жабышты да. Эшек десе, Байдылда да коёт. Ансырандай, Бек Султанда коёт. Жооп берем ке. Ne oldu koşulda? Anda Байдикен кирип алып койсун. Жок, ата жооп берет. Жооп берет. Чачыңызды сага керек, чачыңды тарашка тарак, мага келе койчу. Мага керек арак деген. Келсин. Bu kişi çoğuya başlayan sayın beni koştoşunu ne koyum gelip kaldı. Biz başta biz alağız bu cevap şimdi nasıl olsa. Жаңгыны коргоо. Асма кара сөз менен ичкенсиң мындай. Какап чакап бир башкача ыр менен ичкен өзү жакшы нерсе да. Уялдырда. Өрнөктүн дамысын закуска сугандай эле кылып атасың го. Эми кайда кетип? Кайда барам? Багытым калды сынып, карып сапар. Арман, Darçıday basıp ötkürüm. Bolbosa menden jakşı, menden kiçik, menden üstün. Az-azdap göndürsün, göndürsün tağdırına. Turmuştun tartibi var, burul algız. Men göndüm bardığına, bardığına.
yol eken kaytalan kız kaytalan kız buyur bas çörülgöge ayıp güne cıngana ömür yolun al bir eski sağ emi joluksa ken mendey biri bol bosu menden jakşı menden kiçik menden godok Armansız tapsenda turasın Mek sultanım at başımda Hal ürenirdim ürengen Kandeyin ay tümülü balda gelinçegine aldan da üylengön Ordun takıp tösünü de takmalı atalar Hagasına verip koydu Bek Sultanım rahmatı Hagaga canaş oturup canaş bağın Ay Bek Sultanım hagan ayında dalaş bağın Çayımdın altında da kantın var Çayımdın altında kantın var Hagandın boydak çürüt şansın var мындай ырдай берсең жана аталар карабак алып берип танк алдында тепсет дегенде сол колгон турасың ойлойсуз Ala verin tek kalına bıçık var Yok ya bıçık öyle Cemal kıskan çarpılarken beni bıçıktıp koyup özüm çıkartıyor bak Bıçak diyeceğimini Özüm bıçık Bıçık varsa Ukrayna varsa özüm öyle bıçık Silegi Cemal'e жакшыны тилегиң берет Erkek balalı olmaya yaramcısın bana bıçık ошону үйү тукуп бер кызакчак эл отур Жақшылықты эмне кылсаң алыстан істеш керек Öküngörдү айтышар киши келиптирбиз. Köpten içme, mosti peynirinde yok ya. Köpten içine bilemem. Jutu pereyim dedim. Böyle içme gel. Leylim maykada koy. Tamaşa. Ben oğluma 4 stakan içiyorsam erten oğlumda. Ha, garanti hanım değil mi? Bozo arılaştırmasa. Bozos çok ne güzel. Bozo içeyim mi? Kettigenden be. Bir komşu ayında arkadaşlar ara Aksu kendi canı sıkata çıkarsın. Ana ne? Allah'ım. Aksu mene zaks kağıl bayla koysun. Negiz borun talqalap qottu. Aksu arak talqalap bayla Aksu talqalaytdı mı aslında? Men arak talqalaytdı. Arak talqalaytdı. Bozo talqalaytdı. майрамдайдым мурча майрамда болгон ардагын бирөөсүн саппалмай анандан стежанды таппадымай мемлекет кенже паржытты гүлшат жемде мондай болгон кодагайдан сакталып мына түшсө да бодур Öküngör. Köpkü hiç kişi gelmeye aldı. шайланын ичинекейинен коркпойт бирок Ağız, yes.
Dakar içiyorsan. Ömküm gele kanda gele unçukpay koymayın deyip. Ömkü takman içiyoruz. Төрөгөндөн экен ден соолугу үчүн болгон Ee, кодолордун өзү чымыр ден соолугу болгон. Айтайын дем көп нерсе. Унчукпай коймай үйдө болмок. Алыстап сен дагы качпачы. Бек Султан менин айыбымды кечирип коячы. Илгеркилер агасынан биринчи ат сугарган эмес. Чоң аттар жемдеп турганда тайлар кепшеп турганда. Азыр деген убакта чоң аттар жемдеп атабыз да дегенсиң. Жалды ат мен, жалды ат. Эми жерден жал жок болуп атат. Мындан чакырым. Ой, Мактул дейбиз, мүмкүн жал жок болуп атпайбыз. жал жоңгон өспөйт да. ömküm ağla durmaç. Uç git yolda sen. Hemen nese? Alırım. Ne geçir kola? Мысалы мурун кийин директор болууга административ ресурс колдону. Ya emin kılmaysa ömküm açmaysa da doğru. Alın soğuk açkaç. Gitti gel. Alın soğuk gitti gel. Kıskaça. Kıskan uskayı. Alın soğuk. Çok da al dedi. Hiç koysak. Gitti bir şey. Ne jog'lar? Cömer bir şey. Şaşpatı artçakta gözde kaçpatı Bekişti görüp bugün dazen Koçkurdu Gözde. gözde kaçpatı Jal takta vay. Başta. Normali batıl baştaş dönüşteri. Andım ki. Gol oldu. Gittim ki. Qochqorga Bek Sultan kelgende sopu olmay jayı var. Belden aşa gelgende ağasına asılıp topu olmay jayı var. Мына маннелеп кооласам От. Başında ilaçlar türlü. Ömkü jana kızapka çıkın atkın jakşılar urup attın ele. Zapaslar akta şu zapaslar. Özbekistan'a tişem dep. Zaman bu. Ömkü. Zarakkanların üçün. Siz incelgen Özbekistan'a emas. Çavul gitmiş bunda. Zaman kıldı. Siz negizki ömkü. Siz negizki butana adaş yediniz butadan. Göbiret oy Gülşatçı Suyundun aytsam aktığın çirkin bul süt dağı kara görünür Ya bakınız filosofiya Üst baratkan sunucu. Güttü bir yaka vurganda o Жүз zaman персонаж келген қарсы болып дегендей bir kere laf baştan çıktık mı oğlum? Erten men de laf var koymak mı? Kitebi olsa ili olsa aktı vere vere.
Мен сүйме жаман тосқанда. Китеби болсо жуманын эле окуй берет. Китеп болсо химия, физика көмөк бермедим. Жаман чакырдың мын. Жөнүнө койсоң болмок. Жаңы үйлөнгөн эгер ажырашып кетсе ким жооп берет? Бул дагы административдик киресиз. Тарткан бүтөңү мага жиберчи, мен келчени жиберип берейин. Байке, мындай да бир чайнасаң май чайна, бутулдасын оосуң дейт. Билмин келде жорго менен кылтылдасын көчүң дейт. Оаз май чайнап жорго минип турган мезгилиңиз да. Коркма сен, ажыраштырып деле ийбеңдерчи. Çaylan gerek yok. Men 3 kızım menen деле ким алмагыла. Мен ажырашпайт дечи. Кайда бармак эле. Сайырбек Ажматов айтканда, аял алам деп бирөө айтты да. Кубаныч. Кубаныч. Ажматов. Зайнидин улучу үйлөнүш керек эле, үйлөнүш керек эле десе. Айтып калды. Мен өзүм да баратым. Сайырбек Ажматов. 3 балалуу катынды үй менен кошуп берем аласың дегенде азыр кандай 3 бала 3 балалуу катынды ким алмагыла. Мен Үй менен кошуп 30 кунасы менен десеңиз. Жок, мындай эле. Мен ажырашпай сени капасың. Жок, өкөңөрдүгүчү ачык айтайынбы? Мында ыр менен сабалбайсыңарбы? Мында аялдардын ушагында кылбай. Бу кишиники болбойт атпайбы? Майдаланбай көтөрбөйсүңөр. Согойн деген, деп туруп элечи. Кет дегенде. Барып чабы. Барып сен. Кет дегенде. Отур, анда сен ажырашып кетесиң го деп. Сен жаш жаңы үйлөнүп атпайсыңбы? Өр менен. Баягы ушунчу көмкө ажыраштырып Өр менен. жүзү кара деди. Кетти. Бекстон баштанды. Байкен баштайт. Жок. Деп туруп эле баштайбыз. Кай. Эле манча. Карайгас. Арзагым байкен бүгүн табалайын деп. Арзаңдан бүгүн чыгып табалайын. Алапайың таппай калган кезде бүгүн деп анан арзагын улантабыз. Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт. Жакшы көңүл көтөрүп алып көмкөн бар. Лампочкада үстүндөн жанып турдуң. Тумарыма канып турдуң. Лампочкада үстүндөн жанып турдуң. Oyun bарын жоғаттым. Ой, жоголгон байке, күндө. Меникин жоғаттым. Жумгалга келет деп мына лампочка мээде жанган делесин ой жоголгон да. Белгисиз машыктан философияны мага өлтүрүп турбай дегендер таза өлтүрбөдүм. Философия жоголду байке. Ойлордун аласыз. Сен жанагы арстан алай болуп аткансың го. От, суу, таш. От, суу, таш. Аватарды койсун өзү. Эгер Фатма Арманбековна ойлойт булар деген жанагы арстандар. Эме кылбайсың. Аме. Бир жерин айтканачы. Тайып тапты. О, Иса. Табаша сугура сайгасы тигил. Асия деп койсоңуз. Кандай пайгамбар кечире бер. Жанагы Ыр менен жеп бер, ыр менен. белгисиз машыктар мындайлардын жанында отурушту эмес, жүрүштүн да өзүгүнө деген. Кой арра отурчу. Ыр менен жеп, ыр менен. Калп эле Манас деп бул иши жүрөт күйүмүш. Мен жүрөмүн күшат сүйүмүш топ. Ошону айтып оюмду жаман окуйт экен. Арстан алайдын учениги. Жери. Бир тууган жен. Анан тайкен үйлөрү көп. Ар бир айында бар тайкен үйлөрү. Көрдүңүзбү? Ишенбеңизби? Эми от суу ташына мен Кудаймын, Арстан алай тайкен Кудай жүрүңүз Бишкек апарып үмүтөм дей берет. Ишенбеңизби? Ыр менен жеп бербейсизби? Обондурга туш жок дегенди. Кейс. Өкөңөрдүкү жөө жоңоп кетти.
Ömkü. Örmenen. Devlet başına. Sen jatta algan ürün men андай жаттаган ürün жок. Senin akadı o. Koşa düşmeyi atma ekan. Karam karam. Ketdi, ömkü. Yok, siz butani unutup kaldınız, ömkü. Siz çavuldu başka kılıp aldınız. Özgörsöңүz? Maga çavul koyup ele koyчу. Maga çavul koyum degенден далая апын сүпүн болгон. Анан күч акча менен сүйгүстү арнашчы. Boldu. Түшүп баратсың мына сен мумне капталдан. Ya Улактаттар бар го, монтип марага кайгасаң каратканда моягына коюп. Кош конечно. Жоқ, сіз қарабай эле. Мен коргоочу деген ойлоп калдым. Ya koy. Özün жұмысыңды өзің біліп түс баратқан жерін істеді. Тигеніміз айткенде тілінде сөйлеу бар эле дегенде корккон дегенде сен коя тура кечирпайын. Сен жеңилдин бирок ана урусат бер. Sen eşe kaytarttı degende. Irda boldu. Irda. Owondurdanız, owondu. Owondurlandırdınız. Onda da usop da karınlaş bolup kelaptı ejek ana. Göç para var, dömkü. Para түсүрөт. Карындашка караганда эчекке жакшы да дейишкен. Ejek келсе максыз